India lenga ke Ministry of Health and Family Welfare gi makada kumjale singni tara manga dagi hauna sahi khudingi pangthoktuna lakpa National Deworming Day singni kunmari gi thoram nga se Manipur lenga ki oiresu State Health Society Manipur na sinduna National Health Mission gi conference hall da Deworming Day second round Houdokhre National Health Mission gi State Mission Director Dr. M. Dinesh na phongdokhibada handak sahi gi na April 13 da ahanba round gi deworming gi target sada Manipur taruk dasmik ani manga yauki ani super round gi oina saliba tha asige tang kunmari da launch tawkhibani sahi taramapan fob gi manung da leriba angang sing da tuan ba til gi laina sing gi ngak thong ba gi pandam da Ministry of Health and Family Welfare na thorang asi paikhat pani Manipur da su kumjale sing ani tara manga da gi face ani thona deworming mission asi paikhatuna lakpani haiki Mahana makha taraduna India pumgi oina sahi tara mapan gi makhada leiba angang singda Social Welfare Department amadi Education Department ga puna kusan laduna paikhali ba deworming mission asina tinjang gaijing da bu khunai ama sangbana ba pandam thamli haiki अखोइना सिगी अल्बेंडाजोल पीरिबा डिवर्मिंग तौरिबा सि करिगिनो हायरगदि अंगांग सिंगसि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मखादा मोइन हायरिसि सर्वे की मखादा अंगांग मरी की मनुंगदा अंगांग अमदि वार्म इन्फेक्शन तौबि याय अदर वार्म इन्फेक्शन सि वांस तौरगदि अंगांग सिंगदु मागी ओवरऑल हेल्थ स्कूल दा न्यूट्रिशन स्टेटस ओरो लाइरिक लाइसुदा खरा वाटली हाय अदुना सही खुदिंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मखादा 2015 दगी पांगथोक लापनी कोई मणिपुर 2015 दगी पांगथोक बदुना हजिपाउ 2024 को पांगथोक सरी